trufo be mo yo trufo jano no men kasa me dono me penintino me pesa me sesa no na nyame no obo no watimi asesa no na wo abesesa no nyame no no bo no no wotumi no watimi asesa no na wo abesesa no I don't know say wo ha wo ma ho pressure na wo fa ne phone na wo yesei na wo frɛ girls na wo frɛ mema na wo bre abrabo no a ye pentima kwhia Yesu do e na ade odi adane investigative and monitoring spirit e wo phone so na ide bi or say two are better off than one. Nipa no mo ma woni yo the pressure bebrew. The bia sese me check your phone so the bia sese me monitor wa na chese obema ma bre. Time sese me de bobra. Time sese me gire kwan be fa so save whisker. Time sese me de niam sisiye no. Afa na me betam phone. I call a record na ma be free bia from an na wo bobra na say Jimmy ensem fata no na ma me aka ye nya hweyi na ye fa ya na mo isen kofo nim sade no Okachi Abraham said, I will give you a great name. E nyame na ma wo gidi nya wo prayer obefa kwan bone so by the end of the day no obesan ye mobo sure enti great nyame na ma ni panya great name o ma ni panya ni monyam sira ai ba ne de o ma wade a obeji more than the other ma wo eno no so tibi ma ni pa bi gidin obetimi afana kwan so ba gidin but and last but say wo pe eternal de abe wo hoda a wo benya no wasase so ase nya no wosoro a e nyankopon kwa na de ma enti se wo ho na se bia wo pese wo gifiri one relationship mu anu okofofrum oni time o de besa ne ho yare na me de ni ntina wo bra be ma nka me ho nya uti umu tai bedroom re bia be ma ni ho na kunutu kwan enti you have to and nano me kan wa ha learn to enjoy your own company. Learn to enjoy your own company because you will always have you. Nipa biya betimi akọ, but you will always have you. Learn to enjoy your Sade biya wo hwehwe de obi de bebrel. Ene ye da nipa ntimi fambrel na ekoso de na abaye. Sasa no wani nye. Learn to enjoy your own company. Edi na mo wani gie, edi na mo wakoma tawo yam. Wo de bia gise obi ye bi, gise bema. Wo de ye ka wani gie ye bema firi manya yi. Ene esa nya brebi na wobo. Anya brebi na wobo. Learn to enjoy your own company. Learn to enjoy your life. Find the name bi edi ni gie bro kwa ye. Take good care of yourself. But wo mo den pa djuma ye, edi na ni gie na wo ye. Ye betina radio so edi ni gie bi abre ye. Sure. Pe bibi ye, edi na mama wo joy. Learn to enjoy your own company. What we want to be said them one day, kura. Or say one and homete. And I be maybe enemy. And I mean, and I be my lonely. And when I catch a sabra, but nobody young one buy. One buy, on na beko to learn to enjoy you. Nyame di niema bebre wa ma who was spirit, soul, and body. Enjoy your own company. Ma wani nye ho. Na nipa na wo fa na ba no so won na any trauma ni the pain. Ono ya be na this one. It won't be so. Learn to enjoy your own company. And I'm papa and I'm baby and my bra and I be a member disappointment and I be a member breaking my heart and I be a free relationship. My pump another one. Or baby one as a baby won't mean 1 year or brandy penny no. Won't mean 1 year. What bra beman so and you are a slave. Why ya kwa? I'm a sex. Won't mean 1 year. What bra beman so that be won't mean 1 year. Hey, a beman so it will free back Kudumuna, one sound where ya said the intina me coffee and a narcissistic man. Me coffee bema koshini somewhere a year master bema on family she or disrespect me. When your brand transing your own weduma and what dream ma order. What's that another relationship? Oh yeah. Ya so mu kakra bia na wo yase nyina ba wie ba ma wo ho ni ahoshe so oba bi di aduane ma wa wo di ahun ansa na da na afi wanyem wo be settle da wo mfa oba wo wa hye da hye wo because ba ma wo self control wo hye da hye oba be boa wo self control to oba be otum se oba we so ya ne kasa kora anye but since nkwa na da bia wo pe etu oba na oba ba na namu a no satisfy no aka o se menyem onyem so mu ade onyem so mfa wonya hwe onyem so ukuta na phone sa na ade asa
onye adwuma bia but then I'm say what topa and de wonam akosua mako woni maame enya aware woni mabusu anyina enya aware so we obi a we wa ho so we powerful human being because you go when you want to go, you eat when you want to eat. Baby, when you are a slave to nothing, you have sex when you want to have sex, and your sex na there be a push you. It will be an akwakofa. Self control. I see na yesenya me so mayibi. Amen. I see na yesenya me. Because when you self control, we are a powerful human being. Time a person kasa na bekasa. SOMPA. Time a person kasa na bekasa. Chade na ba wo we adabi, adamfo we adabi. Obi nti obi ani me ho. I lonely. To be no be any pro. There be no the problem with Breno. Mrs. Tabi or friend me from UK was Akosia. Me am who say my brother Bonomiana me ho how. There be a me be a pro man crofom be have. There be a no be a pro. There be a no be a pro. Ya fe na me am who say man say me bra me bre ansa na me wu free ano. Na ne ma famu no. On what you say because 40 years of my life on what you say ne ma wa famu. Do do na ye trouble nko a. Ni na so nipa bi obi e pro. E dem because there be open komo. Na sumye ne de there be open komo akosi an wese so ye o open komo na obi ane obi ane di komo wi anu enter into fornication adwaman mu adultery ensanom mu abrabofim mu obi ane ni di komo obi ane di komo wi ya na life na divert agiri bi no de agiri bi atu tirim what's the sense ha na di with them otu ana asam no ka na urenge na me kra nkofa bie say de sama yi safo kan yi say no anu no abrabo no life no abrabo no naturally life by default is difficult. Okay. Abrabo na nkasa no your kun ti na ne nanom ka say obra your kun it mesrew because enema bitimi to a wukura wunim. Life is full of uncertainties. Life is full of uncertainties. Enema bi wo ha won hwe ni wani nasona ba nipa enema mienu a obetimi ayede ama ho de kan don't complicate your life. And de tos mienu plan your life. Le jade aka manyame. Don't complicate your life no de me pa che ne say menya de be ma wo a wo ho asa akere wo. Abrabona mu na edin dada ntinye de ebe ma ho asa akere wo etimensa nya de be sama ho asa akere wo dindindin ni mu wakofa adamfo yi hawo tuno ne kona ho ntawo tuno ne ko because adamfo we da bia won ne nam abamu bu asem onse wunkran na wo de wo toto na wo ka se ande na wo complicate ho ade ba ko me say apam nipa bebre nim ne say onyame de wo pa ma wo wo de wo ho wo de wo pa ma wo de wo ho ba bia wo pa na wo bekọ and wo inti emfa wo tin ko se bibia wo na be hawo emwa wa binidie oba wo hia be ma wo hia wo ba se de wo si ma onya nware wo mpo ne hatete o do na mu woni fa hodie wafa wo sa akoa bibi obeyama ne bia enye wo fe wo problem ne say wafo we de wo course nyina aba ne de so wo problem ne say po ba bi fa ade na wonya na wo nko enya aware ye mpo ne wo enya chesa aba enya covenant because covenant ne de wo du to ko hyase de a ene enya obi ne kuma tigu osiako wa na wo du tia kwakwaje akyerema sabre ya wo de wo na wo ye single no wo hia be ma wo hia oba atete de bia ntokwa de bia yesi nkonya wo ho mete de bia na wusu janu a wo se wodo e de wodo ye jimi odon tintan che wo dantie de odon tintan odo se woni modo ama me nkyere wade e fe no wodo ade
an narcissistic woman. Ediana me ba me tima me kofa obema na agene ya kete. Sabre no agene na anya adwuma. Eti titum se sabre na me akwa nso me so na ma agene ya kete anam so na me yare. Enti sabre yi no abrobo na din dada. Don't complicate it. Den tin kofa den meka ho. Kofa den meka because ade no e na de to so me no planning. Okay. Yenim say make a life is full of uncertainties. But it's 1,000 ekutamia. Mami for 200 being 12 for the future. Because minim die ba. And no ne plan no. Baby am here adwuma yi. Say yi media me den. Ene mami pe bodua kitwa bi nya wonten. Na say de be ya nyame fa sa mo. E kire a private organization. Nipa nko betimi adasore no na adwuna sesa. Obetimi adasore na ni demons bi akasa kire ne say na okura adwuma yi o ha won e datum no akwakotie demon no eti let me plan say the be in case say eni ho a enti number 2 points na mediama wo no don't complicate your life na plan your life. Okay, you free, be free, live life to the fullest, live life to the na wadam wo sew so hu na wo yem sew be udu ayem sisia a boy ne frɛ wa na wo ho popo oba ne frɛ wa na wo ho popo
Na bosa. Ya no na asoma. We dey nkrofo no na atwa bi atum. We hu amu ko gina santa no ama backpack. Asemu. Who be pen but on pe wo da. Yes sama. E ti nyo bia na na me dono nya botre. Na nya odo atenka bia na firi nyame. Sha ne nso. Enya atenka bia na firi nyame. Adie bi wo ho bi wo betimi nya atenka man strongly. Enya nyame na firi no. E ye wo tamfo na ato ama wo. O tamfo na ato sa atenka na ma wo. E na wo mato atenka na ma wo. Akonipa ontimi ma wani nye da. Nipa ontimi ensom wo da. Nipa wo ma wani nye da. Nipa adie be mu oni age no ontimi nye. Eti so atenka ko obi ho ya ahwese. Ono so na atenka na bedi wo bi ana. Reciprocal. Mo onkronkron a wotimi mo mesra so kasa kire. Shemi amamente. But obi wo chie obi na so ono pɛ no eno nko na hia. On hye se the other one no. Ono so the same mo there be on her no. So ono no pɛ no de me problem pon de sese menya no. Me pon hene de sese menya no. Because me pɛ no. But me ba wo busa ho se ono so pɛ wana. Sacrifices na wo make no pa wo make bi ma wo. Amembo ye musa wo. Da bia wo frefre no wa fra wo da. Omu anu atade a che no wato bibia che wo da. One side. Woni na nante am wato ice cream kwato bia ma wato no nko adi. Tofe kura won to bi. Oto tofe kura no nko abedi wo wani mo ntotu. Eso na wo ka no ho. Woni na ma wato handkerchief obusa aseme do. Handkerchief rusu hia bia na. What that be? Ba ya na yen ye pani paninti no. Wo be ye die wo be ye bia because wo paninti se wunya no. Eno nya nyansa. Eye jimi do. Nyansa do no se me hu se me pew. Matenka bedi ho na mmom no me hye se. Je me wo ma wo no. Matenka na me feel ma no nso wo bi e ma me ana because two are better off than one. Mami asema o kan ye di kan no asa be pi ha bi. Asa be pi an you attract who you are. Wo de wa ukọ attract obi a wa hwe so no nso ye wa. Mo eno no. Wa hwe so no so ye wa ba wo he on selfishness one side. Mo da bia me ka say you bit me ka say ma worry a narcissistic man, a narcissistic woman. Most people are eya na omo attracting narcissist no eya omo tie selfish. Selfishness. Or who ni pana no no pe eti wan hwe bibia. Okay. Who so no pe no and odono no ne dono hu hia no. Esen so be hwe de ni pana de ba no. It's no I'm married to a narcissistic man. I'm married to a narcissistic woman. The na ma was settled down for a narcissist. A narcissist na there. Bibi. Who ya na ko atenka na ko and a benefit bia obenya who idolize nipa no and who idolize marriage no. Eti ho aba na wucha no. Ne ewuguo no eno na wucha anya de ehia ansa na waye de fata odinka akoye de fata no ansa me wa de ehia wo se wo hwe nipa ne ye na wo fifi ne mu ehu de ewo mu no wanye no mo eti eba so obi bekasa akoso ya de wo kan nyina me ami tie wo because there be akasa we obi sta akoso ya de wo kan nyina me den ai yesu kristo nko na timi redeem no correct eti wo no de kan se obekọ nyame na ase wakọ kan ja odumfo no mo brohumfo we de me ye matinka me nyame me matinka me nyame na ba bia maduru de wa amoa me afem mafom eye repentance de ye konya me ho a enye rade ena be ma waware ni ena oba ma wori ko no tum enye nyame na de na ma wo wo na akofa akade na ade ne bae eti se ko erade we de wadawuru mo oba mafom oba de sefo me the prodigal son the prodigal daughter ampa eduru time me be ware no matinka na ye me nyame because wo jira watinka so na wo choose eti watinka ye wo nyame but what counsel say don't lean on your own understanding. Terade but makoto mowie. Ba matisa wo ye nyame a wo ye nyame hu nipa mobo. Wo ye nyame a de apotete ase no fa ye ne yie. Me ne me kunu me ne mayira ware yi. Brem ne be ye ne yie mai. Obeba nso oh. Ye de ho brase repentance na eba enya accusation. Afina. Ena me kunu ye say, ena me yira ye say, come on tum ne ko bre wo ho ase ne ko sere bone fache. Odumfo fache mi o. Mafum ampa be man de mihia no because me busa wa na me boa oba ni mihia me because me busa wa na me boa me di wanim ba se di yakai o kwa tira fu nyame di yakai what's up go me di wa shi o po ukwada but mami di yakai o kwa tira fu nyame Dear kind of wasam no yeah oja
choristers. Wednesday choristers. Mami matie for me na we dia. Omo ko tre manyame dane wa. Esra ne be enko fam da wo. Onyame eye from glory to glory. SOMPA FM. Onyame de na eye from glory to glory. Onyame won retrogress o progress. Ba se wanya botra wo kwaje asemasi de no a. Onu atumre bia no a na wo kura se wo hu nimfa so ma me. Ma yusu awie. Aye so oba odi ni padua si ho se wode ye bu nsam adwuma. Wo be ye adwuma oba mu atwa wo be gidi wo be hu asikafo but e be dumre bi na wo nyini no. A wo no funa te aguo ne nipadua na ye mere no. Wo he wo se ma me mpa yare bi ma wo. No pa yare bi ama. Na fa ne nam ho because they say wo mfa me fa wo nya hyi biem. O you so no watching but onyankopon kwa do say even in your old age I will take care of you when you nimpo no o so obehye wo eti yemfa nyame akwa de wo mani free ho adwo wo bebre nyame timi sra nipa nyame timi pagya nipa but on nyame de ehia no nyem pagya no de ehia no yese de yakai akwa trafo nyame de kai what's up bro me di wa shi obro po ukoda but mami de yakai akwa trafo nyame de yakai na tre wasam no yeah oja wasam no SOMPA FM. wasam no yeah oja wasam no yeah oja wasam no SOMPA FM. wasam no yeah oja wasam no SOMPA FM. wasam no yeah oja SOMPA FM. YEBOAA ASEM dwumadie no edin no anenso enrada said mama akosua agboaboaje akosua nhira de nyame ehira no woka ye no yebetoa so ne de afri wo ntimpa chose ebisa se dwumadie ya ye die ni din disan ya meka se na wo ka mema ne ma ho asem ana sese mabodin no mesi edin ne de MWHO asem enti ya na de ato wotrim na presenters ya wa bi ya APAM DADAA ai okaye homa me akosua agboaboaje enso ka dwumadie yi ho ena OHENEYERE YEBOAA ASEM mabronya obetimi afrem abrewati ame so meka ho yenua be ma Jeremiah Samson ono so edom yen ena eso ena St Augustine ono so eboa ama bibia so etimi akoye tim ni nyina atena sene ne yede so no nko ena eba wa kwam na so no enhyada anye foforo emfiri enrada ede ne ho mami akosua agboaboaje tena se enra no ene senia SOMPA 106.5 FM Accra yeba ye motia gye ya to me wonkran ha senom ene eye enkwa dododo na emu no na ewo se etimi kire ni soso no nko eni so chenchenche edema mo sanse yase baifo ba ena se bie so se bie kunani enso ade edipa ye ade so so a wo sa ye wa anyima ye nse midin na we de ase ebeyi mu aye sene mosi agye ye ntene ye de mo akyede etoa mo ewo mo fiefie mo aboboa no ebi krampo de Jeremiah Samson ra wo mu dem na wo de kwhye wo no nsem na enhye dansi sa awontan enhu bibi sei se radio station bi aba wonyanya afekola wase afia sonte no me listeners me challenge and lovely listeners no me che wo no akyede na akyede no so nya akyede bi ada se bra ananante faka na fa beje yankase ye de brew ye de toa wo dem eya SOMPA 106.5 FM Accra nko a ena ebetimi aye winti no enra da no se ne ye no ye se yaba we se no de ye ntwa ye nua no mo a wo mo ye beauticians mo a mo ye tire wo ho hairdressers no mo a mo soso bia mo ye tire nom mo a mo pamade ekuakuo no drivers
ene mo amote saa no yesi yenya amumu wodi ese baabi a wotie no no ama yehu dwumedi a ya da wotatie no wasompa no no waka na yehu enu achi no so ebetia bisa presenters no de ne ehyemo kena na se bia wobɛhu ana apam dada wo ho wafro danso my car enye se bia okɔ baabi o adwumam cars bebre wo ha but obegya no ho na wakɔfro trotro na se commercial cars ni bi na wabanti oba na se ebia trotro driver ai ebi kura pa mate for no apam se wakɔhu se trotro yi no cars ne bi wo ho ana omuni tape ekura radio ni won so de ne phone aha emre bi sa na me hu sana mate ni bi na me kɔtɔ ade wo your friends say do me edwom ha se nom omo aya no mo load call circle ne ade no me hu se mate ni bi quite unfortunate ata me enya start sa program we sent no na ode ne phone etie sompa aha anti but quite unfortunate me anye because na enya start dwumadie we sent na me twa mu call ye na apam omu sa no ene yesi ye ba na se bia we ye trotro driver o machine no eda sompa wotie MWHO ASEM bia wotie ye nkase e bia wotie mango day e bia na wotie e apostle odro anase prophet odro e bi krampa wotie Ghana today anase be masafo kantanka tip of stop sports what de ba na wotie ni nyina no yesi ye ba be fa anase bia wo de ne sida ya papa na bia wo so wotie no anase dwumadie ne mu bia no eno ane se ye twa ka ne number ni agye o telephone number eno ano ne eno wadi nkra ye nka de ye be ye de a kire wo ho ane ya frɛ we enye surprise ye de baby ebusu akoso amu afidie ni na hasenum na ene papi na no ena ye de eba wakwa apam ebe wakwa aba mejo so mu abretia na donya net sen o kropon de etwae new year no so say wasim net sen foforo kra ba hu say foforo san so wasesa wankasa no housing me see new year mo na akonsa housing and I say afi we de ye nkɔ ne say bi afi foforo na twam escofo na twam e say new year no ye di no so no nkokora entimen hwa akom ho emma wuti empopo apomasem we say nenne me pesa me de ma atiefo eni ahwefo ensha akom ho SOMPA FM ensha ho kire bia wo fa mu last year no na nka se afi we senso na no ana me di ram never ensha mane bia wo to mu ensha busua bia wo firi mu na nka se me de metena mu sampa chow eto da bia na wo de wadwene kosa ne ma no pi so a wan hwa wo goals no anase wo dreams ya wo no wontimi achieve obotaye no wontimi achieve wontimi ndru ho mpo na nkampese wakwa achieve entimi se enhwa akom ho emma wuti empo na apam yedru we said yansa na ye bekoso no ma me fa seda emma enwumakuo we say sanse wada romanti na ene day yenso ya no ay katekate ayetimi kasa de kire wo e wo SOMPA 106.5 FM akra so na ye fa aseda no emma eye time heba mixture wonom eboa ye papa time heba mixture wo say e be 3D na se biche wanka se di ho adanse time no ai wanka se di ho adanse ye duru se fa ye ko time heba mixture se oya akra unim fie dumienu a ende menni ho adanse mawo afi wafo afuro ana wo ma akoda anofo a menkamfo mawo nanso wo mu wianom nso a wo mu nya ayaresa enti obi bia ntontom awew ana doctor ka kire se malaria chew ebi kura wo nko doctor na mo wanu mu nya ode e wo ho a na asa awodew na wo bese wo yese wo pede ye hye kakra bi nso a na ahura asa de wo a yare malaria na yesa no wo hia time heba mixture eno ane se wo fa ne se brato anopa wie nwumre na we de kura onom na anopa ne nwumre enti wo bedidie no nom na didi obetumi adidi ye abo we de ma afi hu se de aduan no wodi wie kura ast wonya bia bedi a eno che se malaria na tu e ba sa abo ho ban time hba mixture ene ye immune booster no na afi wato wo afa onkumwa no ho general well-being wonderful no me say adura obohu se emma atu aguso nom no wo ye be ma mane hiaw esan say ye dupa time hba mixture papa na aboa ama wo sa nya ho dem foforo na afi enam abanka se no ho
na ya ka cho se ma ne mema enyina da betimi anom bi ebetimi ama won so wompemu agudie ho nsem a atotofom ne nyina no asan asori e de agina ne naso 0244417669 0244417669 na time about Miss Champagne for so ajewo so eno achi endpoint homeopathy clinic e what de ya sabia kese efie homeopathy kwan so eno onam etu nyalewa asenti no wada wo ma sa wo nkrapomponi mantama sene ne nkwado a edwedwe wona asemoto we no eya na eyemuso mpacho me hu yanka we no sese bi eya na tipo nkosofo na eka entina ho ma yade bi etise bi a wo prostate ho how sa ye kese se krobia bem anase mpo ye de rubber atum no ema no entwo nko ensie do ye papa nom dodo na no wo bretin fifretin pentin kwate ahesuo nanso woduru won panyin fie so a wo beti won bre so aba na wadi eso de no obehu se na prostate abeji wonom aboso afi ne do mo ekonsie do ya mepacho endpoint homeopathy clinic obehwe ama oba de ya wo bo ba asase we se so ne nankwa ya wode ama won watimi atena se no wadi na wamen na waje wa homiansa na won so no wati obofo e wo no akasa ne nchen e wo na Abraham kokomo eno tie ka cho se nyalewa wodo bia da efri ni pedue ni mo akwa ba bia da eba ye tete wa brabo no kwa ho sign mapade obenya e de ama ni pedua no a na ye endpoint homeopathy clinic shell signboard spinters kwa no so e won kra ha se no krono mabo hia kumase e won so na won sabeka no 0244867068 0244867086 na also watimi akopene chira kwan 0244867068 and 0274234321 0274234321 na bibia etimi akoye ewo endpoint homeopathic clinic nchen de aba won so wakache na uwie de sana mesu bedi dia ye hajia special local foods eduane pa na chese ye kosoa yetimi edie ema ye honam etimi sisi ye honam eso eno tifufuo na wo pene nkwa hodo ni nyina bi banku ene tilapia with hot pepper na se bi a hyeto kama bi upe okra stew na se soup na aboso tozafia na se bi a upe wache emo asort ni nyina no ebi wo ho ye kanfo de ama wo ye dwumedie bi wo to nsa afredom amo abepia wo amadwumedie na wie mu die no ya de a ye kanfo hajia special local foods de ama wo mpacho social media handles ni nyina so wonsa ebeka no friend se si ababi a wo wa bia wodi wudwuma wonya kwan enkoto aduane no woye order ne sesi ye obehwe na watimi e de abrobret ya wa bi mum 0246359921 0246359921 and I say 0535484392 Hajia special local foods eduane pefie ene ehwo na ye kanfo we senso e de amount se opesa wone sompa empanyefo edi enkomo a e ba choma me akosi agwaboaje station manager one na panfo se obetimi afre no ono ankasa na phone no ekita no obetimi aye WhatsApp message ana se WhatsApp voice note obetimi ane Telegram message ne nsa ebeka ana se obetimi aye video mpo no wa send e de amano wabehwe na anu ye bi oho no watimi di amount sompa anase bia ye friend is saying ye marketing no ena bia opese wo ye enquiries e de fa ho bebo wadwaton de ho dero esemi se bia no ye 0531 886216 0531 886216 0531 886216 na bibia so etimi akoye Leicester Company Limited nso na eboa ye mu biemu wose yas toothpaste na yas toothbrush no ko hwe bia kira kwan wanum nkabone ni nyina da ebefiri wo wose asenjempre enka wanka wa ye hye wose ase ni nyina no ebehwe na awawa na firi ho bema wose ene wanum atoso na etimi ada ho omframa ya wo home nso no bibia betimi akoye ma enipa wone ne kasa wanyi won hwena na se wani anto nchen Leicester fo so betimi afre wonom bia pese obetu bi e woni do so poma na so won semise bia 0501 619588 won kra ha no wa fresa bay 0501 619588 ana se kuma se fo so be fresa 0501 390338 0501
390-338 na mpanyinfo so etimi agye wo so na said dem sika na pa me se enhwa akom ho Emma Timpo. afi we ye nkɔ ne sabiem. Prioritize your dreams to make them come true. Prioritize your dream. Mama YEBOAA. Yay. What die your son no? Amahu na oka brofo for France. Me say prioritize your dreams to make them come true. Oh. Ma oda so no. Ye ho adwuma ma entime mrem. When you give your dreams the time. Say oda so no. O ye say obeye ho adwuma na o de to tirimu ana o reta so a. You give it time. O ma ne bre a. You give it attention. Na o san ti wani tena ho a. And effort they deserve. Na de ahoden san hye mu a. They move beyond mere wishes. Ya etime eba mu kura tra se de ususu no so. And become clear goals. Na fe aye enisuade hunu a eda ho obi ehunu. What you choose to place first in your life. De obefa se wo de ba wabrabo mu no ye di kan. Is what will grow for you. No ne be fifiri ama wo na So nyina ma. commit to your dreams intentionally and pursue them with consistency. Enti oda so no fa ho nyina ekoda so no ho na fe weta so na eno achi no nso no ma enye bra no enye se wo so da ya na awere fi e wo se wo koso a na wo to aso Kasatenten and ponko ansa na abema horse anase ponko wo mu fi no na homa ni twa bacho na homa no na enye se hai kai na wugina ho da bi eba sa onfi wo eto da bi apam ya na ye de ya no na meye sei me pese me ye sei pese me establish business we pese me movie na me free adwuma we sem na bi me kwa adwuma we sem me pese bi sika hakra na wo ho no pese me de hye bibi ase na timi boa mabrabo me pese me ko school na me pese me yes na ye de ya no aka ho abon se etete ho ano na afena kwa be wi ya ma ya asem no ya na se ye ntu ho anamon obehu ye de nam ho ano na bre aba be fa ye nchen na ko obi a won ne hye sa akasa no wase no ya wo ma bre edema sa da ye so na waso no na osa enya ahofama edema no na woto amu enya nketesie na woto ho anamon no enne wakwa akoduru sa abotae no ho adenti na wo de baabi a wugina na wugina to da bi abrabom no ne ye ho ntansa ye niema bi ankoye no ye de kwa kobo adum ne adan ena me ma me na wo mo mpa ya ma me ena me na na ya me enyu obi ya na ye 2026 me pacho wo da ye so ya waso no dreams na wo have in pacho make time for it nyabre ma no manu attention and consistency nyese bia apam eto da bia ye se your friend is saying adwuma ye sine wo honi ya na ni akatua se ebia wotu ho na mo wa na kwa animu kakra nso na se wo jai to ho ampacho it will yield for you enso aba ma SOMPA onya fruit bia anti abri bia no eya na barrenness aba wankasa no wabrabom nyese boniya aba wabrabom nya boniya ne se wonya yefunu ngoba nemo boniya ne se wonya nkoso biada why stagnant e wa abrabom eto da bia boniya ne ya ne ye frɛ no ma ne ba eto da bi nso so ya ne aba betop dada nemo ye betimi anya kwan bi afa ho de afiri mo afiri nso no na ya tena ho a e na apam e wo me fie we nya apam dada ya wote abia nemo apam dada bi e wo fie ebusua pam bi e wo fie ya akyekyere wo ne wabusua no na wo de wote ho a wonyi woti mfiri mu you are not ready say obeyi woti afiri mu ampa cho betena mu ache wo ne obi na free sa ebusua kro na mu wa pre agye ne ho de free sa apam ne mu a wa pre e de free ne ana say wa pre free sa ebusua kontonchi ne mu a adentina wo de wontimi nye ubetimi a yeah you can do with pacho with consistency with perseverance with time making pacho ubetimi a yama na broso nteno 2026 we just started it. And now say 6th of January 2026. Safi atwa no what spending all of your years and as a part of your years e was that your son wa bra wontimi nto ho anamawa it's not too late for you to start. Entimi pacho yen hwe na 2026 yen hyehyɛ ye ne emaye yenya da ye son nso wia yen to ho anamon yenya ho adwuma na ebibie ne ho asa wa anya ho adwuma
ebetimi awie mu de ama wonti kakra ya ene MWHO asem ya de ma wa bra ya sha afi we say no ahyase no ya se enhwe akom ho emauti empo enhwe sika woni ho nka se enu nti no wontimi nya bibia you can start something enhwe sika ketoa no so ekita wo no enka se wontimi nya enhwe adwuma ba ko na ekita wo no so nka se wontimi nya bibi emfafa ho afi we say Oheneyere me se me de ma no akasa afi de me ba betu anamon na manamo na me betu na ya brabo mu anamoto e na me betu e wase me boa me ho nte no me bebo me ho me so enti won so bo ho me ne so adwuma na wo ye mpacho ye ne yie adwuma bia de si wani so apesa won so empuntu obam no ubetimi akowanim na bibia so awiemu de ama wonte no ye na entimi mu na ye nyina so ye ntimi nya ahoto apam mame ye de asi mo wo bi kan eno anu no waka ni nyina enti enhwe akom emu atimpo na ensonso na ye Yesu bunu enti sade ye kasa abosoba na meja paye no de wo ye no there all can little drops of water makes a mighty ocean and how can it say so na Yesu bunu nti kokoko ubehu se na ama ankure ayema ubehu se na ama wa de kese bi na ayema nso etimi to tititititi na nuru ba bia frama ne bebo ni nyina ato pepe nti nkakra de wo ye bia no mo woni nkɔ ho nyabrema no na yere ho ye tinkakran kakra kokɔ bɛ no mu nsuo awurade a kakran kakra kyekye de obedu baabi a wɔkɔ sɛ ne abosoma kɔtra wia no kakran kakra obɛkɔ akoduru ne botayo tafre a bohu sasa nti wo de yere ho na be ye 2026 ehwe akwam mu atimpo sɛ de adin bia no ebewuram bɛka asiasi so ma wanum na nwansene nwuram ka sensi so na wuram na obetimi akọ onyame ti ase nyame ka ho me ma ba mu da me koso na maso mi nyame onyame ti ase ejo nyame ti ase nti me ma ba mu da onyame ti ase Daniel Nyametia Senti Me mama bamuda Yankasi yansu Nyankopon ti ase nti o de o to anadu ni ahye ho apam Nyametia Senti Me mama bamuda abrewati Nyametia se o me mama bamuda yate eti de ade mamu anu na apam ma yenkɔ ahoma no so no correct sɛ obi wɔ hɔ a na sɛ bia wo ha nso so a ye bia wopemu a wontimi nkɔ w'animu a mepatwa MWHO asɛm dwumadie yɛni ha sɛ no mo sɛ yɛ ba betena sɛ nom sɛ bia ma bi frɛ me anɔpɛ apam ɔne me di nkɔmɔ na me kyerɛ no yɛ papa baako a yɛ na wɔba ha sɛ nom ekyerɛ de ne din betu dwa yɛne na kasa ɛwɔ dwumadie yi so no correct watu anamo akɔ enye first person a wɔkɔ hɔ no watimi akɔ ama ne ma ayɛ di ama no yes enema bi wɔ hɔ a sɛ wonko a wotena hɔ a menko metiri mu pro bɛnu so a emia bɛnu so emia ne nya aware mu nko na yɛ ne yɛde kɔ sɛ ɛyi benkum mu dware nifa na nifa nso so adware benkum ɛno nti na MWHO ASEM SOMPA 106.5 FM yewa hadema wo no asem bia a kyire wo so bia no eye wo se kokun ho enu adama akosu agwaboaje etena se be ma bi frɛ wo se eye me ena me mre me ka se wo kasa wo kan ye agi me free akomhya na se owo bi anka me kwa akowo no me pa cho mentena se wo hia moa wo hia dwenkyerɛ ana se wo nsem bia a kyire wo so no eto da bia anya se yese kyenkyere atwan bra betena ha se nom ne ka da bia nkofo nsem bi wo ho a wo mu timi ba ha se nom ya recordi wo mu ne ya bebo se ya wo ti bi enya by force se betena ha se nom ne kasa but oba adwenkyere ne yetiefo ne yakoso nso aho e wa afidie no so se ne ya bi wo ho a ye kra adwen de be ma wo no e bia na atiefo ne de na omo de be ba no eyese ne ye de na se wo de bi be ka ho a na ayefo atiatia wo we no e na etimi yefo a enti yesere mo
mo hwe na mo ntimi nto anamon efo mo ni nkyerem wo sompa M瘡BORH asem dwumedie so na bibia entimi emoa wobetimi afrɛ ye lines no na watimi de wasem apa 0509 438 463 opese obetena so kan wasem a akwanya no eda ho 0509 438 463 0509 438 463 ko Facebook wa SOMPA 106.5 FM Accra ya the number no so etime ato na say YouTube no SOMPA FM live on so when sabeka 0509 438 463 etiane ehefa na won so wo hwe ya na say wutie yen edi frame ma yente wonka e wo 0260 196064 and 0260 196065 ene ya semwa ye dia bane ye se enhwa akom ho ema wuti empopo afi we say ye ma bibia entwe ye nsan ye ma bibia emu yabem ye ma bibia so eni ho a ebetimi as ama ya san ye chinte no wo betimi de won so wo de abasem a ye kan de tu dwanhwa akom ho ema wuti empo ena afen so no asem wa bia wo a pese wo de breye no eno ho kwan ewo me pacho good afternoon din baby akasa free good afternoon me do fon pacho din baby a wo free free pacho me de ha on Facebook go mo me mami ha wan pacho my entie we pacho e da ma so ya mi sira mo pa radio is aka to say abla abobele ya mi sira mo amen on shrawo ti ante asosia yo ojo so pa amen amen ta ma bo asem ti ko afo pe pa wa no pe o se no betie na no betie ya das radio ni is right and is matter ti mi do grab food so wa bo ta o se na me ye bia mi ja betie also ka free fa go mo alome no free ya wo mo kwa wo abre so me ko to no ya fa fu eda mo kwa kan si ya fa fu eda mo kwa kan ma ya fa fu wow radio ni tu ya yisu na en ba kret ye betu ya se ma fa fu ya fa wan pe so me betie ya bisamo wow nyame so nhira wo pa se wutie na enti wo ya no presenters na de ye sama kwan but presenters no ba mi ense di ma mintie o mo kasa wa afidie so wa ha se no mo presenters no ante de wa kwa de okay abia sare ajo asare abia tia wa ana mi abre watia yo sapo that's my guy wa pera tampa ani asafu anya yere aya kala ke to for years wabati se wanya nua keto ansu ni mo obo ata wa ya sport no wow mati ya Ethiopia mango de mlante hele obia na so mpacha de na de chicha no wanya ode o ba ta da mini phone no ma mi phone ni wa na me yi me de fra no mate ya ba fresh uma me phone no so ne no waka se kire why mate ya te ma se ya ni sra mo pa on shra won so pa ya das ya me kwa po wa mo pe se me se me kan metie M瘡BORH ASEM onya me shra wo sa kwan no so why de o free bia no hye wa na mu efa emaye yo ya das se wo frɛ ya busia won so ubetimi abaso 0260 196064 and 0260 196065. In Pacho, good afternoon. Din baby akase free. Hello, Pacho man so kakra ma ya wudi ni baby afre ye free. Me Pacho afre de oti an kan ye. Hello. Beto kan you. Me ba odi baby akase free. Oh, media evangelist what is with. Oh, papa Pacho apom ti saying. Hey. Nyame adombo ko na mo so mo ye de. Onyankopon ne mpa ibonti enso ye ho ye. Ya nyame sia mo pa bro nya de. O ma mo yo ma do ye na nyame sia mo. Ada wo de wa nya wo de.
over the man in the outside package in the Kenya Miasam, the Matia Rebecca, Sayafra, Pam, why? Matthew, upon the mechanic, or Joe Susan, the number no. I found a man. Yeah, but sorry, I had a production line on Nekitano, made the better 20 year friend. Why? If I come at Mama, Yamisha, medical canon. We do name it there, and you know that I'm with us, so you don't know who or Hina now takes you. Now, the Asmamoka Indian Oblani Bonnie and Fair one thing was part in the Plow Kawaka should be there. Momadna Senior would get to this moment night. Tawaka privilege chapter 16, verse 1. Or say, I commence to see any padia. Now, so take a memoir if February. I commence to see any padia. Now, so take a memoir if February. Privilege chapter 16, verse 1. The was all changing and say, 35 you could have solid or activity silly dying, the same use of the although no, never thought we be our channel papers will come up. The better more is in a coupon and mouth pine. You know, see, take a memoir if February. It will brand a bring your young finger, me as some so. And the part say, what can I say? Never say we be a also good to me. Then some continue to go past him. Yes, you say, continue to me. And you know, the officer or did the actual radium, our fear was so you be, and money will feel that did that. A man in who think I could pass him. I don't know, Mamma, no American tire say. I feel messy dying no while you not talk at me, say, Nino, a better one. This is man of pine to the medical canon. It or some part, as my cool, maybe a moon, man can't tell them. Bribia is not wanting to be a kind of Yasin Biano. I had a come once a day, a thing about can once about power and things, you know. The one from Bonnie, the focus of Bumudimpa, the dear Nebia Caradia in Biazin, young with Dinabo. No baby, I know why you Caradia Sama, your team, your Moyamanko, for if you can't in our bontes among 14. The Amishlamo. No, for some who are dealing with me, I feel so on Yamin from we out some pet my calling, you know, be a home massem, be a home massem, be a home massem. Yes, yeah, that's a papa or dancy for no, only has a for rade. So when sit down, no, I or dancing, who sit down qua or sign a year or when for or no one when crona, watch man so a brego. We say a year, young papa at the Akakaya one or so at the Abbey for so and no. Me pacho, good afternoon, baby. I can say frame it off. Hello. Hello, Pacho, more fit the volume, name call from the Ancasan phone, and the NTM phone, and why? Good afternoon, here. Good afternoon, my dear Pacho. Didn't baby out free. That's what I'm from, and now I'm a free. Nana, my brie. Now, when you watch it, Pacho, Miss Saka, Miss Saka, yes, I can afford dear. Hey, what one side? I don't know, cranky at the baby. Oh, Madame, me buy and Miss Nikita afford dear, Miss Asukita. A friend saying a friend so dear. That's a mean some yearning I am. Yamin Sham, papa. Yamin Sham. And then mammy, a Timupa, Yakasan Yamin Sham, Mamma, who are ding. They be a foot trauma, they my aircraft for an I made a meeting, I made it to me red. Made a bomb a bra. Yamin Shamopa, near Juma, Predin, some panny dear. There's a near radio station for our mobile soon. Ghana, Yamin Shamo. And here, Juma Pam, you meet APAM. Okay. And then attack of Shia, meet your Diana Prof. That's the kind of the champ Prof. Yamin Shamo be brave, and at the Pam, I am a craft for Yamin Mamma and two one them, Namo Yenasa. Mamun died the Bialada. Yamin to Moon Sam, Nama Juman and Tumpo, me bypass, I come in the traffic time, I'm a Tobia. There's no Sanama bread. You Sanama bread. Yeah, Besha Dama more bunny a picture. Brace Simon, why? Ever say you brim why? Pacho you, when Uncle Paul and you couldn't know, when you couldn't why? Uncle Paul was one count partner on your some palm market you appear that Santiama. May Pacho de baby Acasa free. Pacho, you come Nana, Madame Suman, and I was a cow dear. Pato de you. Eh, Nana, Mother Banny say. You say no one, and not from the place, but you are true with dear.
And I mean, nim the sea yet. Now, so much you are baho by a best saba. Now, what you were here, Monsabe can why? Matty, and so yeah, I'm all my idea and the year for the own slow party as their father. Many I am with you, and I'm always. Yakupo shop, the imagine one and you don't do this. What chart has seen what chart actually to a person near man, and about the good job of the store. When you didn't see that, and Miss Swamp, my woman, right? Yet I say, Pa, and tell Madame Sumai, and check. Meaning, say, your best friend, you know what Cassana would so dear on Saka. Made off from Pacho, good afternoon, baby, I'll free. Good afternoon, my dear. How are you? Yeah, I'm doing okay. What about you? Do the super. My hoop. Now, also, what's the son? What the coffee coquana? No, I'll catch him as I met a horse. Also, what the coffee coquana? Have you about tea? Yay. We are only a some more band a day. Say, be able dear. Now, when I say no, there was the say and Nana joke. We could so be right, you know. Hey, right, you know. Enjoy yourself. And when you the bread, won't enjoy. Happy New Year. Thank you. Many happy returns. Only I know our mom and my arm in the bunker. Now, what do you want to do? APAM. APAM. But I'm here. No, production line. No, afraid. Why? Ubenyano. Why? Okay. Bye. Bye. Mr. Prayer Rice. We are Prayer Rice and Pacho. No, what's imagine Nikakra. Eddie Google. Hey, what else would you know? Edapa, me more for us singing na me dia be sin ne e come up me ba cho good afternoon di baby akase free Pacho me kase kaswa papa sin na odi di sen it just for me just I mean Pacho my entie we yo mo program no ya na me jan pa ni de ni city match Ana yendi pra but okay gan fine. So ya na wonti bin tan frɛ wo ho. O me thank am ntia. I was never me thank am. Mateo de we ya banko ade edan ya wo fra wo nsa bɛka yen. Ye gu so akyɛde ne sɛntim nim sɛ nkyɛ wo nsa bɛka wo de why. Pacho Mateo. Mate. Ya da se. Okay. Bye. Ebusia also betimi aba 0260196064 0260196065. Me pacho good afternoon din baby akasa free. Good afternoon, because free dan so my now din the same dofo. Mr. Lamte my entie way. Madam was me kasa da na odi me ma area brene. Yada se edanyame nso ase na no edano am ko market no am sin ka me ba na me makasa wo production ka me production ni bi akasa okay na me kra wo no o se eduro bi ze time na 8 am o sin ka me mra na me so me ya ye operation oh okay una what time cheche ba me chane eyi wa ha no hu Enti mi ka se dia odi ba no zanti. Na me ni ha kafra. Esi what to coin. Yay. Enti se odi be ma jere dia bremia. Enka me da was papa. Wow. Time ni na 8 capsule. Mate. Jerry in farm but mepe obi wo. Also wa danso my own. Omo ba beto me na me madade mo antini na me say o danso ma na wo hefa mo danso ma control police station enten wa SOMPA FM mate
mate me o number no wa ha se no monti me hu kwan a e be fa so e beba se me mo obi atobi wo hokora na de abre wa why Jerry they said there on na monyancha hafo de ni nwie ye nti but o sa to fa wo de a o de beba o nya do me dan so man ka meji wo o de I had ma fa wo number mobile money kra me ye na o de atobi wo ho why no de me ama fa to me ho so nti me siki se won sabeka why I tell you nyame nsa nyankopon nsa amen ya da asese o freye on to mon kwandem yo amen ya da asese nyame nso nshira won so me pa cho good afternoon din baby aka se free Fire afternoon me pa cho me kasa free APAM electoral commission oh APAM electoral commission ma me na pa cho din di sen I have from Vida Fancy ma Vida utie SOMPA acha na o first time I would tie nie last year ni mutomo enti ya ka se dia ha na radio eda wo me falo na uti mi frɛ bi dia ya o asa ye ntante won kana the Fred ya me frɛ bi ba program na me tie the whole day to da hota na me dia pon enti e programs be na o 30 pa tie ni na o de bubo bi din ma me tie Kofi Oduro preaching no Prophet Kofi Oduro doctor ana nipa nyamwa de na moye no awia no MWHO ASEM your friend MWHO ASEM okay ana de hi bi okay mate na e kwa na me radio dasa na de asa na me de aso we da my Vida koswa na said the year program ai apam say apa ya na yes o was saloon ai e wa hefa e wa letter commission ha be bia mi hwe ni wo me yes store ni hwe fie ni ma enti ya na si saloon ho ana sa wo no de hye dem na wutie si saloon ho aha yes ya nso kane amfa nhye kane aduase ya fansi so ntina ama me bisa wo no ene ye wonim ye beba ho ye be hye da aba be hwe se e ya mpase de wo ka no saa na tia wo be ho ase atwa surprise ne ye de wa kyede di so bro why mate ena na me tire se mo che drivers for ne store so for the ena ama fama APAM ha de mama ha ano afa na ye enti na me se betwa surprise ye ne nam ye nkofo ne nam me akasa kora me ka ho bi etiti ye ho gu ye hyeda na enti we wa ye se ne me hyeda ba be fa ho na me monitor ne ma rese sa na eti abe ho anse ya fro na ye de wa kyede abro why mate ene de bia hyeda be fa ha na wo be ti se me radio down mate enti wo de wo koso am ofidie ne na ho why ye da se pa sa wo frɛ mami thank you me pacho good afternoon din baby alfrefre afternoon pacho ye frame anti Vida because afi sakuma na celebrate host anti Vida we a second Vida anti Vida pacho my entie we de o waka asem no ho ana say ye misa question me pacho me de me waka me senya me shamu pa na SOMPA de no blunya no mo ma me taka me oh o de breve eu me cano nyame onhira mo pa amen amen o pa enche nso ni mo amoye de pra de ne ntiase so de me kan nyina se nyame onhira mo kese ani mo fitu amen abre nyina mo tu yefo yesu yeti ye famu aba ye kan se nyame onhira mo pa onhira won so na omo ahode bribia watimi etie yen na bibia so atimi akoye na aseda ne nyina da efiri nyankopon ho ane de kwa mati break se Dr. Blessed Foster aya ono so wonya adwemo pose obetimi adi station ya ba bebo az ne bi nso adruma ame akosua go abo agye ho ai ototo ne yema ye no hey agosu enhira
Yɛda ase wonne Mr. Nicholas Nante Kwansa managing mpanyinfo no maye na wo mo ase. Me pacho good afternoon din baby akasa free. Me pacho ye friend perfect me kasa free tete. O kasa free. Tete go. Okay. Me pacho maye ntio. Me tie mo program no pa me workshop me ton class tete me no always me tie mo program no. Very nice. Thank you so much. And what can you say? The young Cassia, the any barber, she be baho. Aye, oh, say, baby, I won't be him. Baby, I'll still cast a freno. Okay, Mate. Ya besha da ba be fa ho pa enche obe hu ase ya fro ya se wa chede na ya krado se yen family wo se yen nya ne dey o why le da se pa mi tie mo pa yes amen amen nyame so sure amen nyame sure se won so tie yen ye hwe se yen sa ebe kan we ya 0260 196064 0260196064 and a 0260196065 0260196065 Mama fa we say embra kafra wate ko busia program bina mi peta eko hello good afternoon Sampacho di baby akasa free me ba cho ye fam Mr. Master Kente ba ku perako down Accra New Town. Adulto Kente. Master Kente Accra New Town. Rako down. Na mi bisasa uton Kenta na. Me ba cho se ya na me chichi mi fidie na abeto nti program na mo ye ni nyina mi tie pa. Mayentio. Enti eno an manage ho keke na me se me frem. Ya da se na mi bisasa uton Kente Krota na uton Kente ntoma na. Ba cho se Oton talking tana. I was me talking tana. Aye, and I would open Sana, my nickname, the whole new town. Okay, Tiaba New Town, Yakasi, Mata Kente, I'll be home. Mate, I will rako down. Mate, ya da se pass away, why, Yamisha, medium, papa. Ya da se. Yeah, that's yo, bye. If I will say, yeah, me pacho, good afternoon, me do food, baby, akasa free. Afternoon, no, pacho, me didn't Rabia to overcar. Me first you, Hobart Clinic. Rabia, Miami, sir, we'll start it here, some party saying. What I say? Oh, shall see it here, some party saying. Pacho, I do be Your frequency you're saying. What I say? Your frequency no some frequency in Patra you're saying. What the to say na be frequency. Hey, now the wood here for the code as one na wood here radio. Me radio. Now the to him for na onya ye ni. And now chinchi mi na koto. O chinchi mi na koto ho. Me say na meet me so na me TM. Okay. And your frequency ni 106.5. Why? Okay, mate. What's some more work am I enti way? Okay, me tia obia na me tia mon so say me tia mo atichapa sin combatri en san betu ye biom. Na mon so eduma mo yen so nyame hira mo bebre. Amen. Nyame so hira my why? Omo nkwatenti awoden ni apomde no ma ne ma nyina anya nkoso na da bia watimi anya woden ene asomdwe tie so pa why? Ami. So frey ye why? Yo, me that say. I will see how so betimi about so 0260196064. Hello, good afternoon. Good afternoon. Oheneyere. Pacho di baby akase frame me dofo. I'm a video of a key. Make a your press station circle. Of a key. Ota frame as of a key. Of a key. Eka mi bisasa won sanka wache de na.
As what yo, my fa we say and come in. Where's was on a chat too? Good afternoon. Afternoon. If I try what to say. But I'm doing the teacher, SOMPA BORṟ. Yo, my way. You see me, Father, my father, Amen. Only answer, Kushani APAM. APAM DADAA, me feeling it how you make rap. What does it? Father, my dear, and you share me, my yeah, that's it. No, Saka, any Biana. But Miss Anka, I don't know the man where you're meaning the cranny man. What dear baby, they were haunting. I had the BIA program, Biana, or dear Frey. And I said, would the Tino Frey? A quanyani, you don't know where Chinty and Chawdi about why. If I tell you, my two son, I'm away with Susanna, now you're without sitting on the papa. Feed you know. No, you're really feeding. If you tell me, friend, I'm still something to be bad. And I'll pass it to the yes, say, I will see for Rabbi attack. I Matse, a Frey, Obika be and I say, who focus on Nipa be as someone one share ya or the opposite or Cacorano to me espresso, a yana and show be as some. Any pebia was a winner opposition Fontino. Obi be attack on so say ma asem ya meka ye na yenti na obi nso so aka na no so abeka be nti no e ma no ho ha o kasa bia wo free bim why Nipa choy ma ba me tell mu ka ya friend so na yenti won kan ye pese ye tell voice why Nipa choy ya da wase papa ebusia ye de ni nyina ase nom ana ya da mo wase hello last caller. Hello? Pacho, Udi, baby, I can free. My friend, David Godwin. My auntie away. Me prefer Dodoa, yet Tiawa. Mr. Acham, when you need someone in your at my family. Amen. Some more ministry near separate officer, the Upper Valley School. Oh, okay. Yeah, I do a machine. Mate, and rock cry fray, ya besha, and I said, Mammy, I could share what Jacka and Enche, a palm so bedrew, or na be beyond so I come away. Only Jerry bedrew a bubuano, why? Ya that's a busiamo fanche, and to me far friendly beer, me, my miss of fire. I made that say, Papa, your warm me, or you'll be dear, Yankopon Coswanka, who no crowd, now more Juman Coswanian Shra. Moi, Monsumuti, and so Yadamo said, my drown so UK. Happy New Year, Mommy. I love you so much, and I've missed you so much. Yame, and Shra will be Biada when ya bre, and ya dajena otie. Sorry, so for God and country, you may be a professor, de la Abochi, and a barber to Amos. So me did OHENEYERE Mame Equia Yeboa Esiama Bronya. Ubetimia Frema Breweti APAM DADAA Jeremiah Simpson, and our guest and Mammy Akosia Guabua, Jomuina Kahubi, and yet me the MWHO BORṟ ASEM Jumedieno, Eba Wakwem. Yeah, telephone number no production line is 0509 438 463 0509 438 463 0509 438 463 Yakram clinic Ghana had the obi enim sesa ye prostate na baby omutibi ye screening ema hu ni ye etu ase a na ye endpoint homeopathy clinic anase ye kidney ye liver problem wo fa baby na adjujo na de fa ne premature ejaculation no a ba ma bi a wo ne wodofo akwakwahia asa wo di ne ho agro asa wo tonte ene ye bra endpoint